life musician and din ede Kuami Eugene I showbiz ni munudin a eba abonten Kuami Eugene na ebusuafo ensem bi aba ede afa ne ho ebra ye sofo a ni din ede Gabriel ede nsem bi ebebetu edwa efa ye nkasa ye papa Daddy Lumba ehu eno na tumaji ejiensusu ye to ensa ede efre Prophet Bernard Esiem na ye no ejitwe nkomo ede afa odifo ne nsem oka ede fa Daddy Lumba ehu enam se no no so I have the same encounter no ebra enkomodidie no ekọ eso no nim se eba na anontofo ne wo mo ede ye no wo mo ensem aya na eta eba na aya na enye ne papa mu anase enye na hogono eso enye ade a kese woti a obeka se o we die eye enije se obeka se dan dan ye ntofo no ye ka wo mo nsem na ye hye wo mo ho enkoma dum prophecies enkoa na eba na so ebusua entene sa esanse ena mo se wo mo ejina as a public figure no nkoa enso ede atazodo na ena beba wo mo enso ede papa ne de ebepie mu ade amom na so bone no se wo manka na wo mambo eho empire edidimu na behu to ye hu the likes of Caesar Williams name wo mo aka na eno na Prophet Bernard Esiam ede ensem no etu edwa amagana for ehunu no wo de echiemu ese Kuami Eugene one in the management team one more enhwe na one more enye de entu yenua bema no efo eni kwanse wo hwe ema fame edidi ni tirim eni kwanse because of hyper wenya ne just odo anipa edo na no nyum bia ba bonte a hit no eni kwanse ba bia ena wo wura anase eni kwanse ba bia ena wo di ni ti ekokwohye anyesa dan kwamba bi no obetena se wo de ne nsa ebehye ne num obehye ne dudumu na wakase mihu yanka eno susu eni anu aduro na susu na ye den aka ye echi na ebusuafo se de ode ensem no etu dwan mo ma yenko na yekokotie embra ne ye ba ye beto aso ye brother Kuami Eugene okay onye very careful okay se bloggers ti a omo nse onye very careful or dive ne ho dia ko ba bia wan hwe ya obeka ne nsa men ka di wom but the managers of Kuami Eugene omutia or dive ti ne ho dia ko bibi mu a wan hwe ya obeka ne nsa message you me Kuami Eugene otunum ya or de ne ho kwa akose ba bia anas or dive ti ne ho dia kwa akose bibi mu a wan hwe ya obeka ne nsa bi ne beba for we dey mati go chiame oni masem kan osena na wasumu amati bi tie ne we dey ye se jenkra toy na fa mo fa ma ye Kuami Eugene ne managers na wo mo nsoso ehunu wo sorry pa wo mo nkasa nkyere no wo say sometimes se fame ni duty mu a wo betima ye nioma bi wo be fen se wa na wo ye wa de but later on no de ne be brɛ wo me san ka bi ode ne ho kwa ko se bibim enye se spirituality so or no kwa ko you but or no kwa ko gura ba bia ye nwura ho enyum to ya ne de ne be enyum to ya ye nwura ho bo wa wi obeka ne nsa sure na siro ye papa Kuami Eugene ma me san mo shu bi Kuami Eugene enyum tuni Jack ba bia wo ka ko no ye very careful take it from Prophet Bernard Esiam a prophet omudo de ba kwa de boycott omu se ba bi take it from me baby a wo kan wo akono e very dicey na wo do nsa be se wo dodum na wo be ka na nso na wumi yanka na catch the managers of Kuami Eugene mon tenentenase mon podifo bi a o hye na on time ti ni mpaya no woden before it is too late misrawo mon fa mo nantintim ho enye se wagidia na obi aba be wrambi dabi we are in the spiritual world. Na ebusuafo said ensem no ekoye eno no wati bi ewo wasumu ma ye ntwen ema ade ni ensi enwie ansa ne akase sofo bi kan yo ananse odifo bi ebo eso ewo channel bi say ananse channel bi say eso ansa na ya eden ya pe sofo no ejira kwan ahwede bi esanso hu ne se baby a enyum to no ede ne ekọ no good say nipa as a young person na o talent edo bebe kwa echi o talent edo be kwa ko drum pepe so bi na so eni kwansa wo masat ye empepe so na o talent na nyame
ede ama wo no akwakodu no edidi wutiri ma chese ye de wura ha na wura ye de wotena ha na wote ye ma wo bibidi wo biaye bia na chese wudi a enesa da bi anyesa wo be kwakwakodi de yende anyesa nso so wo be kwakwakotena de yenye de yentena na afi ede wo haw ena eba na ebusuafo ensem a ye papa ede atu edwa enu no na sei ena wo ho ensem no esi efam ede nti na dan da se obi rise ewo ministry emu ana se eba no enwumto emu a dan da se wo mudum pepeso bi a wo mudi ne ekwacha wo mo be ye omadwen se bibia wo be ya wo be sustain that fame bibia wo be ya wo be sustain that hype said ye be ya deporting din a so ye be ka se odaso da number 1 so waiting din a ye dan na se program bi a ye betimi afre no den tia because ye nipa no ho nipa ho ade na wo ye enti se wo ye ni yi a den ya nipa be pe wasem enti ade enti na wo se ye fe ye kwan bi so ana se esummu ye koye esummu no ma bi ansa na ye hu ni se enumom na be boa ma yetimi apagya se ye gi ewiase fame ede kenten ye ho anasa ye hu ni se wiase fame ye bibia na enu nti no ye ma wiase enoma ehia ye ya ye nso ye musa se ye nananom a chese wo mo ebetina asase yi esom eji wo mo edi enya ahunyade enya aka sisi adan eye enoma a chese na eso na ebro eso no wo mo wuye no anyembia mesre ebusa ye di ebi eka wo mo ekoya na adenti na dan da ye rise drum pempenso bia ye ma nyame mom adwen emba yetirim ye ma eye nyame husuro mom enwura ye mu na dan da ye dwen de wiasefo anasem de wo mo ewo eye abontini betimi aye de ama ye se de be ya still ye be stay relevant ewo ye dominion mu anase ye be stay relevant ewo omanya ye wo mu emu abusuafo se na wo eye Ghana ye nyumto no esi efa ene ya nyumto fo no se na wo mu si efa ekwa wo fa so wo de rising any drum pepper so as to wo go to a different level just to stay that position no wo sha ne kwan so a eno no anase na ye papa nsem odi to dwen so den na betimi aka ede afom for dwen no betu edwa e otuma gh comment section na ebiem so like videos na share all the social media platform so na obetimi so follow ye your IG page and your Twitter page otuma gh_media ene equia sikapa that's ne ye be sane de ehia bi makram